Nar malakan yam kana asan county lianka ruaisne ka Nor online TV channel ka jan gwas me ban roch me ban jekwen lar kamal en shaul latre which ka Nairobi South Sudan government ki kum South Sudan ne dialati Canadian county ta gabon to girl tin wa kam dia lat re which ka Kenya karajan shalat ka kwi malgamalat kaman shal ka tamani peace initiative en malme shalat o jan malan jak men bu bon dial rewi ka so sudantin kontin kan mat ka male dane lat ka karon kin dangre wal badak baga jako ba ka mat re kuma ka South Sudan chane dialati entama chika wore which ka Kenya ko ba malmo ba jolat te koroj mi shakulat gwasa me mgoro jen o de yalaria shawen to man peace initiative me o ba kam so Sudanese ni baka mat ke ba mal ba jeno kano bene dial te kon te cha ban pin te chitre mal ka me lat ke koron kin dangro ko baka mat gwaskel ka shop ne ten kon te la kuma ten pin salva ke ma yadit shala de go shineten kon lat kamal re wichin winemi ram shala deputy chief mediator Mohamed Ali shala do nene chamal mo chaje tok kamen chine lat kenyam chine rach ke kuma South Sudan chine dwol ka kenyam ka chine nyog rach ka bon ka dwol to goal ko gone yo gwad dan wone wo luak wa mal mo wajelat china bulo gwach benedi tichu jal kamandanan wakana lat ka benedi jal kamandanan wakana lat ko dongda te ka rek balo jing jere jami alo tel ne tichu den ling ka kuji mo cha gwa chine gorno ba ka dagnarar chine rojo chine roling cha chu gorno banawrech ka cha mal cha je tok an male dane cha kapchong koron kinda dangro wit jan dangro rungwan ngai kona ke jen gwade kan new year kan ben to ko shi kuma South Sudan shi kan mal shi gana kapchong ka dobe dane shi ne kontin la bontin cha gagrar lat kana gwan o tega mugor kana gor kan long ke long de kam ka ano namo mi shi kana lat namo mi shi kan lado shi ga shu matin kan kuma South Sudan duno kan kuma man ta dor kan matin la bonato jana ta ma shamal mo shaja kulle jako gwaye ban yogo je kamro dien